TV Manijak, emisije za sve uzraste. Novi sitkom dođe juče velikog snimatelja i direktora fotografije Božidara Bote Nikolića. Centralna figura ove savremene priče koje će se emitovati radnim danima od 19:30 na Prvoj TV je 70-godišnjak, izuzetno bogat, inače vispren i duhovit čovek. Takozvani tajkun kojeg maestralno igra Goran Sultanović. On je žrtva teškog moždanog udara, ali ne samo bolesti, već i svih lovaca na njegovo bogatstvo, od onih retkih koji su krvno vezani sa njim, pa sve do belosvetskih profesionalnih prevaranata, državnih institucija, nevladinih organizacija i tako dalje, koji žele da se koriste od njegovo nasleđe. Iz pera različitih pisaca, Obrada Nenezića, Saše Pantića, Neveta Karaljića i drugih dobijamo komediju situacije, u kojoj raznorazni likovi dolaze iz najrazličitih razloga da izvuku neku korist, ali tajkun Krsto se snalazi uz pomoć svojih ukućena, odanog advokata Ajkovića, kućne pomoćnice Kate i telohranitelja Buljbe, koji mu stvarno čine porodicu, za razliku od mnogih koji se predstavljaju kao porodica. Kroz seriju od 26 epizoda imat ćemo priliku da vidimo velik broj glumaca. Uloge: Goran Sultanović, Mlađa Andrejević, Danina Jeftić, Saša Pantić, Branka Pujić, Boris Milović, Gorica Popović, Tihomir Stanić, Dejana Ćimović, Enis Bešlagić, Ninoslav Čulum, Slobodan Tešić, dr. Neda Karaljević, Vaja Dujević, Iva Štrljić. Muzika: Ninoslava Demović.